Mai kukoi na tamidon channel kauriu lauderi, asai August tarik rut na chakiu kum singne na chit na charuk. The Gunfew Mail, the Menglong local newspaper, King in Sam the Ko. Infal August tarik rut na tachat. Former Manipur Chief Minister in Biren Singh Rui, August tarik rut na tachat Tuesday kau. Sa indao kan Mikau Union Home Minister Amit Shah Rui Manipur dong census that kay Macau National Register of Citizens update sukang positive response di guang the tu na sa kane New Delhi thang Rui han guang dat may kan kau Biren Singh Rui Infal Airport kau jamla may nun ta ariu kan tongi former CM de Rui Manipur kau patba may situation lam kau Amit Shah le kapian the tu na sa kane mi lung kau tay kadai su na NRC updation economic blockade kani counter blockade that kay ba may Rui puat man kung kuba may lam ni kazaw na kapian the tu na Sagane, Biren Singh thelai na Union Home Minister Rui Manipur tung issue lamguai, lungning good na inking laute, kum na positive steps sinthau ni may ladbam sa laute tu na Sagane. Amit Shah le meeting kan may kautai, Manipur government Rui kum singne ni chik na katum kani chik na padai kau NRC lam, ladding la laukan mai kani Manipur Legislative Assembly kau cabinet decision kani resolution pass su laukan meta refer su dat ni may lat sa laute tu na Sagane. Biren Singh the Rui Manipur kau illegal immigration issue hai, Paina serious may isu di the mi hai Rui, guang ni may gan kau state kau kuk may tipat lau ni na bam the tu na Sagane. Mi da kau unauthorized villages hai Manipur kau ching secure Chi na churuk pupa tangbam the tu na Sagane Manipur kau bang may dilung may koi Rui census ta kay Macau NRC update su kang demand su bam the tu na Sagane. Kum na Biren Singh Rui mi tuan demand hai guang tang kang karamba may lung kau lat lu tipat in buma kang sang hoy kani. Center Recensus that kay Macau NRC updates ni may lam kau positive steps in thao pong thi to may lumgay minay thi to na Biren de risa indao kaneng. Infal August tarik rut na tachat National Highway kanay kangla tombi kau blockade that kay ba may nunrui August tarik rut na chunay nung Deputy Chief Minister Lucy Dikho tong convoy ta sukan may tay Deputy Chief Minister Nemcha Kipgen guang putni tu na alan may cham in pangkan may kau etek suman kan chongi tu na lumnu may cham rit ithay kanay. National Highway number 2 khautai Lautuan Rui Thau na Nemcha Kipgen Infal Airport khau wong puni tu na chukan me khau chang khau tau thingdang lau thing na bam kan chongi mi khautai Deputy CM Lucy Dikho tong motor car gong kan me khau Nemcha Kipgen tong khwang the tu na attack su kan tongi tu na sa kani kumna katang dat khau Dikho tong convoy the tu mai thai Padat kan chongi mi khautai gari kanai ta su kasi kanne katang dat khau Deputy CM Lucy Dikho le kwak kari mai tan dat kane tu na chamde ri sain than kane. Infal August tarik rut na tachat Kanglaipa Communist Party Taibang Nganba faction cadres Rigday na churuk Rui August tarik rut na tachat Manipur Chief Minister Yomnam Khemchan Singh Makhau guang surrender sukante KCP cadres Singh Khautai into may paday ni kazaw kaneng KCP Taibang Nganba cadres Rui Riban Sintri Inbuni homecoming ceremony First Manipur Rifles Parade Ground Khautakay kan may Khautai government kau insilaw kante mi hay Rui underground puam bansin kazaw na surrender sum may tatkan may bukhaw Rui gan bigsakiw na kanay tang may theng Ri bansin surrender sukan may kautai AK series and AK-56 rifle Incest X caliber rifles self-loading rifles 9mm carbines 303 rifles RPGs 9mm pistols kani barrel guns kazaw kane surrender item kautai magazines RPG shells hand grenades electric detonators kani tamay thu ni kazaw kay kane kamung khote CM Khemchan Rui surrender sudat may num may gathers koi khang state government Rui dangka lak padai may sing fixed deposit scheme khawriti pani mi the central government initiatives bang khawriti khange revised surrender cum rehabilitation schemes bang khaw surrender surai may num may gathers nun Rui ni bu pom dangka chingsruk hai tingkom kathum inphang bam pani tu na sa kane tatkan me July 3 na khat khawtai ni KCP People's War Group gathers rigdai na charuk ni Mantri Pukri garrison khaw surrender sumoy kan chonge Noni August tarik rut tachat Church Administration kani Financial Accountability lam khaw sang ne nai tatkai ni mai seminar August tarik rut tachat nung Rui Longmai 4 Baptist Church Noni District Headquarter khaw together we build strong families stronger church to my team khaw khaw kan the Rongmai Baptist Churches Council Longmai John Rui lang na khaw kan me seminar khawtai churches street na chanai khaw Rui delegates phainai rik tachat na kanai wangtang law kani seminar khawtai Reverend Dr. Zauzian Kang mai
Finance Secretary RBCC Reverend Dr. Timon Phao Mai Pastor RBCC Center Church Infal Khani Huai Guangyang Mai Accountant RBCC Head Office Tamenglong Kani Resource Person Sulau Kanei Seminar Kautai Financial Literacy Budgeting Accounting Church Income Generations Leadership Kani Pastors and Deacons John Biblical Responsibilities Lam Kautat Kai Kanei Dr. Reverend Zalzengyang Mai Richards Nun Kau Financial Management Kan Accountability Na Inbu Kang Kani Charwong Kau Church Responsibility Na Inbu Kang Salau Kani Kahau Kan Mai Ting Mi Kau Tai TP Rokung Liu Journal Secretary RBCC Long Mai John Rui Riulau Mai Lat Kani Keynote Address Salau Kani Kum Nating Zin Dong Worship Service Kau Tai Reverend Dr. Timon Phao Mai Rui Gospel Message Proverbs Chapter Chui Na Padai Tong Kathum Le Padai Khori Pungguang Lau Kani Infal August Tarik Rutnatachat, Manipur Tuang Inzang District Pangukhaw, Just and Free Delimitation Campaign, Puamre Census that kay Macau National Register of Citizens Implement Surai Kang Demand Suna, Rigday Natachat Kuang General Strike that kay Kahaukan Mayri, Inzang Tuang District Nun Kautu, Kalulung Kaukung Mai Tilaw Kante, shutdown tay Infal East, Infal West, Hobal, Kakjing Kani, Bisnupur Kautu Ran that kay Kani, Midon District Pangu, Kau High Public Transport Auto Rickshaw Kani Commercial Gari Goy that Kalukan Magay. Inbu na schools, colleges, banks, fuel station kani ba educational institution goy ni in Bangam kani kum na government offices goy kau ni office gongku mai pai na raw kani highways goy kau ban volunteers nun roi thing kani kum na kabam azu kau tires raw na pai taw law na thing kani Mida Kau National Highway Tamrut na Chennai Jiribam to Infal Chang Kau tu CRPF escort Dwegari asak da induak na tatkalu kane. Tamenglong ting night luan, Pokpa bu tarik rut na chikil kum sing na ni na charuk. Lao chuan muak na ye, kalan night na ye, ting sin muak na ye, sing bang ting rai na ye. Pokpa bu tarik chui kum sing na ni na charuk. Lao chuan kalan muak na ye, ting sin sing bang ting rai na ye. Mai ka goi na king chui na king lau mi khang ta ka ngan mak nga chuan ku mai in daw we. Asai kang tu cham hai khau ringa lau the ning thau ka lau chuan khong ru ma khai kai mi kan rui king in sam da la kho chuan ku the